በኦሮሚያ ክልል በርካታ የተባሉ ሰላማዊ ሰልፎች እየተደረጉ መሆኑን እየሰማን እንገኛለን። እንደዚህ አይነት አደጋ አላህ ይጠብቃችሁ በየሄዳችሁበት ሁሉ። ትላንትና በሳውዲ አረቢያ የተከሰተው የመኪና አደጋ ከ20 በላይ ኢትዮጵያውያንን ህይወት ቀጥፏል። በአረብ ሀገር የምትገኙ መላው ኢትዮጵያውያን በጣም አዝኛለሁ። መጀመሪያ በጣም ታላቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዋቀየስ ያጉቡ ነጋን ወልቸስን ቡርች ማን ሚለ ነጋባቴ ሚለ ነጋ ማነትስ እንደ በሰረብ ከሽርሙጥና ማለት ነው። በተለይ ከሰው ቤት የሚጠፉ ልጆች ወደማይሆን ስራ ይገባሉ። በቃ ሽርሙጥና ማለት ነው። ከሽርሙጥና ማለት ነው። በተለይ ከሰው ቤት የሚጠፉ ልጆች ወደማይሆን ስራ ይገባሉ። በቃ ሽርሙጥና ማለት ነው። ኦሮታ ገሩ አከከናቴ ነማ ቦሲሳኒ ካኒ ዲፈመጎቹን ማልጀቱስን አከከናቴ ነማ ቦሲፍታኒ ካተኒ አከሚቲ ነማ ዲፈመ ጋፈቱ ሲሉማ ጊዜ ድሮ ሀሳ ነምኒ አከሚቲ ዋን ሀሳው ሰነን ቤክ ጨሉማ ጀለኒ ኮ በቃ አረበ ቀባዳ ፋሳውን እንተው ኢቱ ያዲ ነምነ አከሚቲ ሀሳ አከከና ነማ ቦሲሳኒ ካኒ ሞድፋኒ አማስ ዲፈማ ፊሞኖማ ጋራ ላፌሱ ምናምኒ ዋንን ታኒ واني يادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتو جالتم تطافيك بزمتو تماتي أورا حرس ديبني ولا تعرفني تجرا حرس فيديو وانقرا قرا قبني تجرا فيديو نما أزن سيسن فيديو لما ساليس قبني جرا كان رتكا يسا بيجوسي أزن نتوجن أزن يسا كل فوق أبن توجن كل فايسا مو غرسوك أبن توجن غرسا وجن كان ديم نتا اسن مو channel كان فاراتنا سبسكرايب يقولوا دا ماتي توني دندسو لايك يقولوا دا نمو أناس ديقاروني دندسو أما غرا فيديو كينيا تاسين እንደዚህ አይነት አደጋ አላህ ይጠብቃችሁ በየሄዳችሁበት ሁሉ። ትላንትና በሳውዲ አረቢያ የተከሰተው የመኪና አደጋ ከ20 በላይ ኢትዮጵያውያንን ህይወት ቀጥፏል። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ከሀገራቸው ወደ ሳውዲ አረቢያ ሰርተን እንለወጣለን ብለው ነው ባገኙት አጋጣሚ በህገ ወጥ መንገድ ወደ ድንበር ደርሰው ነበር። ከድንበር ተቀብሏቸው ወደ ሳውዲ እየገቡ ባሉበት ሁኔታ ነው ይህ አደጋ የተከሰተው። በአደጋው ከ20 በላይ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው አልፏል። ህይወታቸው ያለፈበት መንገድ በጣም ሰቅጣጭና የሚያሳዝን፣ ሰውነታቸው ተቃጥሎ ለማየት የሚከብድ አይነት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ፎቶአቸውን መለጠፍ ባልችልም ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ቢያንስ ቤተሰቦቻቸው እንኳን እንዲያዩ የሟች ቤተሰቦች ዘንድ እንዲደርስ ለማድረግ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ፎቶአቸውን እለቃለሁ። የተወሰኑ ሰዎች ፎቶአቸውን እንዲደርሱኝ እነሱን እለቃለሁ። ለቤተሰቦች መጽናናትን እመኛለሁ። ከእንደዚህ አይነት ድንገተኛ አደጋ ያውም ሰርቼ እለወጣለሁ፣ ቤተሰቤን እቀይራለሁ፣ ልጄን አሳድጋለሁ ብላ የወጣች ሴት በእንደዚህ አይነት መንገድ ስትቀር በጣም ያሳዝናል እንደ ሰው። ነገር ግን እንደው አላህ ጽናቱን ይስጣችሁ ቤተሰቦች። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእንደዚህ አይነት አደጋ የሚጠብቀን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አኩማ ረጌሰኒ ካባላከን ኮላታቲኒቱ ጀሪ ኬኛ በየሳውዲ ትገላ ጅራኑ ባላከን ኮላታን ረጌን ነሞተ ዲግደማ ኦልቱ ዱመኒ ጀደማ ጅራ ረቢኒ ካጀራ ዱሜፊስ ገረሞ ማቲ ዳፊስ ረቢን ወብሳ ሀከኑ ጀና ከነራቲ ካዱጋዳ ወላሂ ጆሌን ኬኛ ረከተኒ ብያ ባኒ ካን የሩዋን ከሲቲን ረጫላን ጀራ ዋን ከሲቲን ቆነሙ ጀሪ ባኒ ዴመን ለያችትስ ነጋዳን ጅራቹ እንደንደኛ ጀሪ ኬኛ ይኩኑ አስታአኒ አረባ ከሲ አረብሱ ወላሂ መዝኑና ቆፈቱ ጉቴ ጀቹኒ ደንዳማ ገሩ በላወን ይዱፉ በቃ በላ ከነራቲ ሞብሰ ኬኛ በርባዳ ወንታሪኑ ኬሰ ደርቢተኒ ካታኒ ቦዴሙ ጊዜ ዋን ኬሰ ደርቢተን ሰና አገርተን በቃ ኢትዩ ትገመዱ ዋንሰና እና ቻሌንጂና ከሲየሮ ዱፉ ኦብሰ ጉዳ በርባዳ ከነራቲ ካና ማራቢኒሙ ኦብሴ ረቲሙ ዋርገቱ ረብኑ አታይሱ ጀና ዛሬው ዕለት በኦሮሚያ ክልል በርካታ የተባሉ ሰላማዊ ሰልፎች እየተደረጉ መሆኑን እየሰማን እንገኛለን። በምዕራብ ሸዋ፣ በምስራቅ ሸዋ፣ በቄለም ወለጋ እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች የተለያዩ አካባቢዎች ህዝቡ ወደ አደባባይ ወጥቶ ሰላም እንፈልጋለን እያለ ይገኛል። እነዚህ ሰላማዊ ሰልፎች ታዲያ አባገዳዎች፣ ሀዳስ ሲንቄዎች እንደዚሁም የሃይማኖት አባቶችን ጨምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉ ሲሆን የሰላም እጦት ሊበቃን ይገባል፣ ከዚህ በላይ ሰላም ማጣት የለብንም፣ ሰላምን ለመመለስ መሞከር መሰልጠን ነው፣ ሰላማዊ ህይወታችንን እንፈልጋለን የሚሉና ሌሎች መልእክቶች በእነዚህ ሰልፎች ላይ ተላልፈዋል። ሰልፈኞቹም ታዲያ ቀየን ኦሮሞ ነጋ ኤቦቴራ ሲሉ የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ አካባቢዎች ሰላምን ተጠምተዋል፣ ሰላምን አጥተዋል የሚሉ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። መልካም ቀን። ኤካ ጎዲነ ሸዋቲ ሂሪሪ ኩኒ ካንጎደማ ጅሩ ቀየን ኦሮሞ ነጋ አቤረ ከንዘዱን ገሩ ጃከ ጀሪ ሃሳኒ ሚቲ ጀሪ ካንሙ ፖለቲካ ኦፊት ቲጌፈቱ ዋና መዲቡ ኬሳ ፖለቲካ ኦፊት ቲጌፈተኒ አከ ጀራፍ ተመቸውን ጎደኒ ሃሳው ጀሪ ኩን ገሩ ካም ባአኒ ፊ
Oromoodhuma keessaa kan bicuusii wal dhibanii kan baddaa galantu jiru kan immoo ammas uummata keessa ta'anii balaawwan bibbicuusii uumantu jiru. Jara kana wajjin nagaa wayyaa nagaadhaan walitti dhufnee wajjin jiraachuudha qabna isa jedhuuf ba'anii malee tokkoffaanii mootummaa jibbanii yookaan mootummaa taqaawwamuudhaaf miti. Jarri akkasitti yaadanii immoo uummata wajjin kan mootummaaf uummata kan walitti qabsiisanii haasaantu jiru. Kanaan waliin argatu wantichi kun. Garuu akkuma nama saniin jedhe nagaa barbaachaaf uummatuma Oromoo keessaa wal dhibee jiru nagaa akka buusanuudhaaf hiriirri kun ba'amee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti waamichi karaa nagaa ABO shaneedhaaf uummata godinichaatiin taasifame. Hiriira guyyaa har'aa kana Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti geggeeffame irratti uummanni godinichaa uummanni Oromoo nagaa akka barbaadu Oromiyaan nagaa akka ta'uu fi qe'een Oromoo buqqaatiin dhukaasni kallattii garaagaraatiin raawwatu nurraa dhaabachuu qabachuudhaan uummanni godina Shawaa Lixaa waamicha dhiyeesseera. Dabalataanis dhaadannoo isaan dhageessisaa turan Oromoon qaamni kamuu hidhatee taatee kanatti akka bosona taa'uu fi Oromoollee akka bakka hin buune Oromoonis fedhii akkasii akka hin qabnee fi paartileen siyaasa Oromoo rakkoo isaanii karaa nagaatiin akka isaan xumurataniif uummanni godinichaa waamicha dhiyeesseera jechaadha. Godina Shawaa Lixaa aanaaleewwan akka Jalduu, Gindabarat, Ada'aa Bargaa, Baakkoo Tibbee, Daannoo fi kanneen biroo keessatti hiriirri waamicha karaa nagaa ABO shaneedhaaf taasifamu uummanni bal'aan bahuudhaan sagalee isaanii guyyaa har'aa kana dhageessifataniiru jechaadha. Akkuma dhageessan dhugaansaa kanuma akka uummanni wal jaallatee wajjin jiraatuudhaaf malee akka jarri kaan immoo poolitikaa kan baay'ee kaleessa ilaalaa ture poolitikaa ofiitti geeffataa turan hiriira nagaa kana kan ofii fakkeessanii akka jarri mangistii taqaawwamaa godhanii kan baasaa jirantu fa'itu jira. Kun immoo soba dhugaarraa kan maqeedha. Dhugaansaa kana fakkaata. Abaamoo qabamte immoo qabamte. Deebiqoo. Abaamoo qabamte immoo qabamte. Deebiqoo otoo faazariitti miin innati baatteertu kun araqee miti. Kun araqee seete bishaan ani araqeen dhugum bishaan. Isobiin araqeedha. Ora lakkii bishaan dhugaa ani araqeen dhugum. Maasof dafii dhimeen allaala. Ara yoo barbaade yoo dhulaalatiyyuu. Miila allakaa qoyamma. Kun immoo bishaan miti aannani malee. Inni araqeen dhugu araqee seetee dhugdaati kun aannani dhugaadha. Harmi kun otoo bara Minilik jiraate akkas raafamu ture. Baras kan jiru uummata miskiina uummata gargaamii ture. Isaan irraa ciraamaa ture. Amma garuu ishee baalagee ishee yartuu TikTok irratti baate akkas gootu harmi kabajaaf siilaate malee Waaqayyo salphinaaf siillaanne. Nuyi kan beeknu harma hoonee guddanne. Harmooliin keenya harma nu hoosisanii dhiiga isaanii nu hoosisaniiti nu guddisan kan nuti beeknu. Harmi salphinaaf osoo hin taane ulfinaaf isinii kenna. Isin garuu as baatanii harma keessanii jilba rukuchiisaa deemtu. Asiiti xuqurmaa jaarmaa qabdu. Meekaappii baay'ee fayyadamtu. Dibata garaagaraa fayyadamtu. Bara teekinooloojii keessa jirtu. Kamitti harma keessan qabachuu dadhabdanii akkas gootu. Isin asirratti baatanii Oromummaa gadi buustu. Keessumaanuu sirba Oromooti yeroo akkas taatan. Amma akkoo keessa baatee maal fakkaata beektaa kun harmise? Saawwa jabbiin jalaa duutee aannan kuufate wayii fakkaata. Kan akkootu saawwi Booranaas ergite siinaafti. Dhugaa rabbii dubbachuuf. Akka dhuunfaa kootti wanta siin jedhu yoo jiraate biyya kamuu jiraate. Gadi taa'ii. Mana aannanii wayii banadhu guyyaatti leetira meeqa gashuu waan dandeessuuf hojjedhu hojii. Waan biraa dhiisiiti waan sirraa deemu hojjedhu hirmatti harma keen jilba kee rukutaa deemtu hin qabdu. Jabaadhummoo raasii aannan keef dhama kee amma adda baasta. Na kana raasii amma yuttuma fufiitti raasii ati yoo raastu dhadhaa keessa baafattee amma dhadhicha raasti fixxutti amma sirraastu waan ta'eef deebitee raasii. Garuu isin immoo warri jala deemtanii waan hin taane hojjettan of eeggaa. Akkasuma lekkii jaraatti nu himi malee. Taan jiran dhugaa rabbicha akkasii of godhanii kan ba'anii ka'anii immoo booddee dhufanii namni akkas nu godhee akkas nu ta'e minaamin jedhanii haasaanu waan hin fakkaanne bakka kun akkamitti durbii tokko akkas taasisu luma jechuun bakka jira miti ituma musliiman taane ituma kabajuma ofii kabajuma durbummaa ofiitiif. Aadaa keenya keessas hin jiru amantaa keenya keessas hin jiru wanti kun. Dubartii afur bakka tokkotti gudeede jedhan bakka tokkotti. Kun nan qaanfadhe lakki soban jedheewwan kana. Maal jechuudha dubartoonni meeshaa taatanii jechuudha hin jirtanii. Qoshaasha. Hawaasni badaa jira jechuudha. Onnee kennituuf jechuudha nama akka kanaatiif isin.
kan onnee kennuufisin hawaasa keenya maal jennaan namni safuu qaba akkanatti bulta akkanatti oolta. Wallahi angaruu haqiqa saambarree isaan garuu jedhaa jiru. Durba afur gudeede jedhaa jiru miti. Akkuma dhageessanu ka'an jechuun kanarratti waan hin jedhu hin qabu dhuguma isaatuun bareechee bareetu nama danurraa dhageenan jedha. Isaanis immoo hin sobu jechuutti ammas natti ulfaata namni tokko immoo itti dabala malee waan sobu. Yoo tokko ta'e 2 godha yoo 2 ta'e 3 godha 3 ta'e 4 godha akkas godha malee waa lafaa kaasee halqee dubbatanii dhugaanatti hin fakkaatu. Garuu yoo akkas ta'e baay'ee nama jibbisiisa wallahi. Kuni magaalaa Jimmaa keessatti liqaawwan Jimmaatti beektu miti. እና አከስ ጎቹን ጀራ ዋኒ ብቹ ሲነመት ጀባቱ ደሞዝክ ስንት ነው? 5000 ብር እና ለምን አታገባም? ከዚህ በኋላ እንዲያና የጥላቻ ንግግር አቁም። ጋራ ጋር ሲጀመር በ5000 ብር እንዴት ይቻላል? ኮመሰን እንጀረኛ ማዝራችሁ ዳፊ ኩዳሻን ዩ አስማቲ ዳኒ በቃ አስማቲ ዳን ጀራቱ ኩዳሻ ይወቀባተን ጂያን kuma 15 የወገብ ይቀባተን ኢትዮጵያ ከሰቲ ባይ ጀባታ ሙጥና ማለት ነው። በተለይ ከሰው ቤት የሚጠፉ ልጆች ወደማይሆን ስራ ይገባሉ። በቃ ሽርሙጥና ማለት ነው። ከ10 ወንድ በላይ ጋር መተኛት አለባት እቺ ልጅ በጣም በ20 ብር በ30 ብር ስለሆነ የምትተኛው። እንዲያውም እዚህ ሀገር ያለው ክፍት የስራ ቦታ ሽርሙጥና ብቻ ነው ያልኩኝ ነበር። ስለዚህ እነዛ ሴቶች ምናልባት ልክ እንዳልሹ ኑሮ ውድነት ምናምንም ካለ ተገደውም ኑሮ ማስገድዷቸውም ያለው የስራ ክፍት የስራ ቦታ መስሎ ነው አንቺ ሰራሹ መንገደኛ አበሻ ነው አበሻ አይደለም የተለያዩ ዜጎች በጣም በቃ በጣም በወረደ ብር ነው ብቻ ያስጠላል። ዋጋውንም ንገሪን በዛው ወረደ ማለት ስንት ነው? 500 ብር ነው አሉ በእነሱ 500 ከሽርሙጥና ማለት ነው። በተለይ ከሰው ቤት የሚጠፉ ልጆች ወደማይሆን ስራ ይገባሉ። በቃ ሽርሙጥና ማለት ነው። ከ10 ወንድ በላይ ጋር መተኛት አለባት እቺ ልጅ በጣም በ20 ብር በ30 ብር ስለሆነ የምትተኛው። እንዲያውም እዚህ ሀገር ያለው ክፍት የስራ ቦታ ሽርሙጥና ብቻ ነው ያልኩኝ ነበር። ስለዚህ እነዛ ሴቶች ምናልባት ልክ እንዳልሹ ኑሮ ውድነት ምናምንም ካለ ተገደውም ኑሮ ማስገድዷቸውም ያለው የስራ ክፍት የስራ ቦታ መስሎ ነው አንቺ ሰራሹ መንገደኛ አበሻ ነው አበሻ አይደለም የተለያዩ ዜጎች በጣም በቃ በጣም በወረደ ብር ነው ብቻ ያስጠላል። ዋጋውንም ንገሪን በዛው ወረደ ማለት ስንት ነው? 500 ብር ነው አሉ በእነሱ 500 ከ10 ወንድ ጋር መተኛት ይኖርባቸዋል። ቅድም በኋላ ባወራው ይሻለኛል ያልሽናል ዱባይ ምንድነው ያቆየሽውና ያጓጓሽን ብዬ ነው። አራ ያጓጓ አኩማ ነገሰኑ ጋር ነኒ ጅሬኛ ኦፊ ጅራቴ ቤኩ የናመቲማ እሲ ዋን ከና ቤክቲ ወጀቴ ቤክቲ akka kana taate gizee biyyaadhaa deemte ofiisiitii sarummaadhaan guddatteedhaa fi namaan saree jechuu barbaaddi ofiisiitii akka barbaaddetti jiraatte nama xureessuu barbaaddi deebite kanaaf ikkoo isin bootaadhuma kennitanii waan bo'uu qabanu miti walumaa galatti waan akkasiitiif bootaa kennitanii waa tokko waan dhimma kennitanii ittiin of cannaqxan hin qabdan namni jireenya ofii jiraate namatti xaraguu barbaada beektu wallaahi ያን ጊዜን dura dhaga'u baay'ee na arsiteeniti ittiin kun amma garuu waan jetteellee beektuum garuu deebitee garuu dhiifama gaafatteetti waan jettu nama akkasiitiif jechuun bakka arrabumti kennameedhaaf haasa'a malee waan haasa'uun beeku beektu majnuuna jarra akkasii kun so isin garuu waan akkasiitii bootaan kenninaafi namni waan barbaade haasa'u jireenya sana keessa haati yoon jiraan namni waan ወድበሜ ቃሰው ጋሩ እንከፈለማፊ አንቺ ነሽ እየተበጣጣሻለሽ በነገራችን ላይ አንቺ ሌሎቹ ላይ ጥብጥስጥስ ስለምትይባቸው እኔን ስላገኘሽ እኔ ደግሞ በመጣሽበት ጫማ ልክ ነው ማስተናግድሽ በፍቅር በትትና ካወራሽ በትትና በጸባይ ካወራሽ በጸባይ በዚህ በመበጣጠስ ከሆነ ደግሞ ካንቺ በላይ ብጥስጥስ ነው ምልብሽ ብጥስ ሳይሆን ብጥስ ይለያያል አይደል ብጥስጥስ ነው ምልብሽ እኔ እንዳመጣጥሽ ነው መመልስሽ ምንንም አልፈራም እኔ ምን ሆንሽ ምን ለምንድነው ዝም ማለት ታውቂያለሽ ቢኮዝ እንደ ሰው እያየውሽ አይደለም እንደ እብድ ነው እያየውሽ ያለሁት ገባሽ የጧት አንድ ብር ነው መሰለሽ አድማጭ አብደሽ እኮ ቪዲዮ ሰሪ አዳምጪ የጧት አንድ ብር እየመሰልሽኝ ያለሽ ጧት በስጊያቤ እኔ ደግሞ 5 ሳንቲም እየመሰልሽኝ ያለሽ እቺ ብጣሻ የሆነ አንዳንድ ሰዎች ላይ እየተበጠሰጠሰች ዝም ጀሪካን ኩኖ አከሱታኒ ወለረብሱ በቃ ጊዜው እዚህ እንዲበም አከሱታኒ ወለረብሱ አውሉ ደማሊ
አተው ፍሺ أما آخر الزمان نلاقي تملي تكا دبر خيني أبى تقول رجال برد برد يرمو ناس تاريخ كنا دونه dirqitin lolanii cafaqanii namni amma kuru sadii fi kudha lama fuudhuu deema booda bogoda janii dirqitti deema gaafadha dubri akka sangoota kun takka hawaasa keenya keessa mul'ateen beekuu bara akka hormatti namni kuma gabbatee yaa'u a'uudhu billahi minash shaytaan dhuguma bara toora amma diidamaa umrii ol deemnan dubri aduun isaa zawaal ta'u namni fuudhuu jiru gaafa nan ijoollee irraa kaase. Jarri dubbatameef of beeku. Jaruma miidiyaa kanarratti akka barbaadan ta'aa jiranuudhaaf dubbatamaa jira. Naa wanti kun dhuguma fakkaata ammoo akka kana akka barbaadan yoo ta'an jireenyuma gaariin jiraatan. Meemee artistoota keenya ilaalaa. Wallaahi danuun jiraatan bakka abbaa manaa wajjin yookiin immoo bakka maatii horatanii danuun jiraatan. Ituma ilmoo argatanii dafanii wal gadhiisu. So wanti kun maayinni beekamtii horaa argataa deemtan isin waan ofii keessanii of danda'a deemtan isinitti fakkaata. Waan barbaadan ofii keessanii akka gootan isin dandeessisan isinitti fakkaata. So wanti kun garuu jireenya keessan irratti bichuu miidhaa qaba. Namni tokko durbi tokko ko kan galma geesseetti jedhamu yoo maatii horatteedha. Maatii guddaa horannaan galma guddaa geesseetti jedhama. So waan kana irratti of marmaruun keenya bareeddoodha. Keessattuu ijoolleen durbaa. So kana barree waan gaggaarii hojjennee waan namni ittiin nu kabaju itoo ittiin hojjennee bira dabarfanne jedha. በአረብ ሀገር የምትገኙ መላው ኢትዮጵያውያን በጣም አዝኛለሁ። መጀመሪያ በጣም ታላቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ያስቀየምኳችሁ ሰዎች ህይወታችሁ የሚያናጋ ነው ተብያለሁ። በጣም ብዙ ተብያለሁ። እጅግ በጣም ደንግጬ አዝኜ አሁንም ግዴታ መምጣት ስላለብኝ ነው እንጂ በጣም በከባድ ሐዘን ላይ ነው ያለሁት። ኤካ አኩመ dhageessanu dhiifama gaafattee jirti. Garuu boofti boofuma yoomuun jijjiiramu. Har'a dhiifama gaafattu malee keessoon siimuu waan biraatu jira ta'a. Garuu dhiifama gaafachuun waan guddaadha. Dhiifamas gochuufiinis waan guddaadha. Haa ta'u malee namni akkasii kan jaalladhuuni malee jedhamu. Inaman ini lamu. Sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.